Hembe. Utenga thwalisa bona furniture yami. Hembe. Gogo. Ngithwalise bona ifurniture yami ngithi ayikoloba lapha ngifuna ikhanye bemhlophe itsipana hayi. Yini lena gogo? Na ifurniture yami boy fridge le awuyiboni. Gogo akusiyo ifurniture ifridge. Angathi nokuthi uva njani kahle. Yehembe. Ifurniture lena mntanami. Yonke themba into lethengiswe butcher iyadliwa. Angisho. Lokho ukuthi yonke le into lethengiswe furniture shop ifurniture. Lalele gogo. Kude into lesebenzisa gesi le furniture. Lokho ufuna ukwathi gogo. Wasebenzisa nje gesi akusiyo furniture lethi. Themba lokho furniture ngani. Yini into lesebenzisa gesi lethi furniture themba. Yekho ngiyabona nje ku-microwave. I-microwave, I-microwave gogo ayisiyo furniture. Yi-cutlery. Yemntwana masuhlanya bokuthi i-cutlery le-microwave. I-cutlery tipunu. Usebenzisa muphi ke gesi letipunu nawudlako? Usebenzisa tipuni my utensils. Okubothathu letinto manje. Ifridge gogo akusiyo ifurniture. Wena nje kube lana ukuthenga ukutitimisa zimbi scrap yard ngangiyeva mina. Iye kuphi? Scrap yard gogo. Ukahle kodwa enhloko wena. Thathe thwalela lento yami.